asize. Rero reka dufate akanya twumve amateka y'umubyeyi, twakire uwo muryango watumye kugira ngo adufashe kudusangiza amateka y'umubyeyi. Ahaguruke mu mwanya we, yigera hano imbere, tumuhereze mikrofone hanyuma atugirire vuba mu minota mikeya. Murakoze. Muraho. Mbere na mbere tubanje kubashimira abantu bose bari aha ngaha baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'akababaro no guherekeza umubyeyi wacu. Ndahagaze aha yitwa Alphonse Habimana, ni umukwe nyakwigendera Nyirasenge w'umudamu wanjye. Rero mbere ntaravuga aya mateka, ndagira ngo uko byagenda kose burya hari ishusho ijya ikwereka umuntu uko yari abayeho. Kubona tungana uko nguku ni ikigaragaza, ni ikimenyetso kigaragaza uburyo yari abanye n'abandi bantu muri rusange. Rero